Yurt деген сөзіңмен өзіме тайтып, жырларың болмаса, манен болмаса, yurt деген сөзіңмен жүрек толмаса, ақ насыл жүрер мен ғұрбет яқларда. Söylemekten bitmey, faaliyette söylemekten bitmey. Наше традиционное искусство, она всегда подпитывает и дает силу для движения. Наша культура, без которой, в общем-то, мы бы не состоялись и не сохранились бы до сегодняшнего дня. Очень важно сохранить преемственность, сохранить вот те звенья, которые были утеряны. Böyle tedbirlerin pek büyük emniyeti var çünkü o fikir uyandı halkta. Herkes düşünüp başlay. Bu çıkışlar, bu yerde eriştiğin bilgiler, algan bilgiler herkesге faydalı.